Sibay ule kan channel kan ron lu lum lo hle maya ngai dam kan dil takzet ani eng emo ro khol na aw ma wangin channel enkol chung changa ka active lu tuk thei talova a chiar tu le enkol tu kan in thak angai ta ka wang hian in mi hriat thiam na ka dila chuti ruale ro chuan kan kal dan pa ngai rangin testimony ro pui tak tak le Krista pasal tha te chanchin ro pui tak tak te phua chop le alem ni lo fin fia thei le fin fia ngam zel kan ron ti chuak reng do na ni min lo ngai hlut sak chun jom zel turin ka ngen chewa rong bol na pek pakhat ni a kan ngai awangin chu rong bol na chu kan pha kang to ka chun jom zel kan tum ani ole Krista pasal tha chanchin ngai nom em lam han hoi to ila kan channel thira ngai thathin tu tamjok te hi chuan January ni somni le pathum sang khajako somko pakua a Orissa State Australian Missionary Graham Staines le afapa te patni Philippa kumkomi le Timothea kumrukte anriana zip chunga Hindu firfiakten an hal hlum kha kan la thereng ome Graham Staines anu pui Gladys Weatherhead i chanchin ngai nom le lungchia thak tak ngai dam na ro pui tak nei chunga apasal le afapa te patni asundan A Voice of the Martyrs le khabu Hearts of Fire atangalak chua hi thirin ilo ngai thale angu Bengal tuipui kamaom Orissa State chunga Mayurbhanj District Kolkata atanga chimthlang lammel za somahla Gladys Weatherhead in avathlen chuan boruak alum wa ple a heti lai hian Gladys hi kumsom thummi ani athil mu le hriat te chu chik taka chin che in helai hun ka thleng tamai hi ka oi theilo hial zok ti in angai to a in le dor tuk ver in hong atanga mar charim ron nam chuak chu nom nok in no khom rim chetak te tui hok luan kor in hong huau mai le kot thlera zalen takabong Hindu ho bong thiang hlim wa kwal ver rim nen chuan a in chopol noaya boruak lum chuan chu rim chu atina zwal sawa ma se mar thak lama thliwot tak ator nuwa boruak lum nuam jok aron thleng le ta chu Gladys chu ahlim le thungani Pakistan ramri atanga ron lu thak chu Gladys tan chuan rin na afia na anirngota a motor khaltu chuan motor to takara koi kwal zelin truck te rickshaw te taxi te bong to lai lir le pui zi hut kot thlera in no khom mup chu a hel kwal zar renga Australia rama khotereute re rui me selian ani awangin chutianga thil buai noi le mumal lo lutuk chu India rama anni tin nundan phungpa ngai ang maya an ngai chu mak ati in a hril hai hle ani a hotel thlenna tukver atangin a hnuaya mi pui phemur mur chu zam rut takin a thlira nu in afa te hruaya motor in thlan chok sek kara kong an ron kan te chu alo thodep dep chin mei che then khat scooter nunga sir zonga chuanga a khal tu wan lova an thil hon te nget taka an pom a mu chang phei chuan a rukin atung trai sak lo theilo kong pui to taka chuan bus le truck in soi hlok vel nen anin sulpel fwa chin ani India rama mishing chengza chuan tluk le ding on khat an hnai thuak to a khoi kipa mai po mishing hlir mai an chumak ati tak zetani ko thlera ama hual vel tu mishing chi hrang te chu mak ti takin thlira no pang kilonga kal mai bal tak te nu ho rong moi taka sari in belle an chala Hindu ho chin chia na hnoite putar savun ro to ang me vun chuar to te chung zong chu pathian thil siam vek an ni si a Gladys chuan a thil ton mek chu nuam ati hle kum som pani chung zet beidon na tam tak a ma chon nuwa aswang to na chu atakin a muta a ramdanga mire theite rongbol tura pathian in akau na chu achang ta ani heni hi alo thleng ve ngai ngem ti in alo ngai to fo chin reng ani Gladys hi kum som parian mi lek ani in apian le seilen na Australia rama Christian Mission Conference atela
chu mi tum chuan mi son hna thok tura pathian kauna chu a changa farma selian ani angin Gladys hian in khomna thu cha tam tak angai thlachina anu le paten an ina chu eya an som thin missionary enge mazat po alo kom to thin ani in rin nit lai tin Gladys inu chuan no pangte chu a ko khoma missionary te chanchin a chiar sak thin Africa India China ramhlataka an nun dan chanchin ngai nom tak tak te chuan Gladys chu a hip em a missionary te in pek na chu ro pui ati thei hle ani chutianga mission na ngai sanga chur chuak ani awang chuan mission conference in anuna ngong thuk tak anei po hi thil mak ani lemlo ma se ama ngei po chuan mak ati hle thawani pathian in ramdanga rongbol na thok turin a kawani ti rin hlel rol ani lova athin lunga danglam na a omtran tir hun lai tak po kha a the chiang hle missionary ten an na tho an lo tuipui em thin po chu a hrethiam tran ta ani awang lai kumsom ni apela tangin Gladys chuan engtika emmo chuan missionary alani ve nge ringin athutlung na siam reng a film khur hle thin ramdanga rongbolna atana changkai ber tur zingami nurse training chu azawa ama anga ramdanga rongbol tura kauna dong ve lo mi pa in ngai zon na lama ron hnai tu reng chu alo nar mai thin ani chu tak chu a har salai ber po ani a ma se athil tuma changa a pen bo pha na tur ani don chuan mi pa ne na in lei chin Bengal tuipui kama Orissa state chunga Mayurbhanj district Kolkata atanga chimthlang lammel za somahla Gladys Weatherhead in avathlen chuan boruak alum wa hle a heti lai hian Gladys hi kumsom thummi ani athil mu le hriat te chu chik taka chin che in helai hun ka thleng tamai hi ka oi theilo hial zok ti in angai to a in le dor tuk ver in hong atanga mar charim ron nam chuak chu nom nok in no khom rim chetak te tui hok luan kor in hong huau mai le kot thlera zalen takabong hindu ho bong thiang hlim wa kwal ve rim nen chuan a in chopol noaya boruak lum chuan chu rim chu atina zwal sawa ma se mar thak lama thliwot tak ator nuwa boruak lum nuam zok aron thleng le ta chu Gladys chu a hlim hle thungani Pakistan ramri atanga ron lu thlak chu Gladys tan chuan rin na afiana anirngota a motor khaltu chuan motor to takara koi kwal zelin truck te rickshaw te taxi te bong to lai lir le pui zi hut kot thlera in no khom mup chu a hel kwal zar renga Australia rama khotereute re rui me selian ani awangin chutianga thil buai noi le mumal lo lutuk chu India rama anni tin nundan phungpa ngai ang maya an ngai chu mak ati in a hril hai hle ani a hotel thlenna tukver atangin a hnuaya mi pui phemur mur chu zam rut takin a thlira nu in afa te shwaya motor in thlan chok sek kara kong an ron kan te chu alo thodep chin mei che then khat scooter nunga sir zonga chuanga a khal tu wan lova an thil hon te nget taka an pom a mu chang phei chuan a rukin atung trai sak lo theilo kong pui to taka chuan bus le truck in soi hlok vel nen anin sul pel fwa chin ani India rama mishing chengza chuan tluk le ding on khat an hnai thuak to a khoi kipa mai po mishing hlir mai an chumak ati tak zetani ko thlera ama hual vel tu mishing chi hrang te chu mak ti takin thlira no pang kilonga kal mai bal tak te nu ho rong moi taka sari in belle an chala hindu ho chin chia na hnoite putar savun ro to ang me vun chuar to te chung zong chu pathian thil siam vek an ni si a Gladys chuan a thil ton mek chu nuam ati hle kum som pani chung zet beidon na tam tak a ma chon nuwa aswang to na chu atakin a muta a ramdanga mire theite rongbol tura pathian in a kauna chu achang ta ani
he ni hi alo thleng ve ngai ngem ti in alo ngai to fo chin reng ani Gladys hi kumsom parian mi lek ani in apian le seilen na Australia rama Christian Mission Conference a atela chu mi tum chuan mission na thok tura pathian kauna chu achanga Farma Salian ani angin Gladys hian in khom na thu cha tam tak angai thlachina anu le paten an ina chu eya an som chin missionary enge mazat po alo kom to chin ani in rin nit lai tin Gladys inu chuan no pangte chu a ko khoma missionary te chanchin a chiar sak chin Africa India China ramhlataka an nun dan chanchin ngai nom tak tak te chuan Gladys chu a hip em a missionary te in pek na chu ro pui ati thei hle ani chutianga mission na ngai sanga chur chuak ani awang chuan mission conference in anuna ngong thuk tak anei po hi thil mak ani lemlo ma se ama ngei po chuan mak ati hle thawani pathian in ramdanga rongbol na thok turin akawani ti rin hlel rol ani lova athin lunga danglam na a omtran tir hun lai tak po kha a the chiang hle missionary ten an na tho an lo tuipui em chin po chu a hrithiam chan ta ani awang lai kumsom ni apela tangin Gladys chuan engtika emmo chuan missionary alani ve nge ringin athutlung na siam reng a film khur hle chin ramdanga rongbolna atana changkai ber tur zingami nurse training chu azawa ama anga ramdanga rongbol tura kauna dong ve lo mi pa in ngai zon na lama ron hnai tu reng chu alo nar mai chin ani chu tak chu a har salai ber po ani a ma se athil tuma changa a pen bo pha na tur ani don chuan mi pa ne na in lei chin na nei chu pathian du zong ani lo ti Gladys chuan a hre chiang hle ana a po athiam filor hle a anuwa phe chuan damdo in tereute pakhata how tu din mun hial achel pha ani Sunday school zirtir tu ani a kaushana po athena pianga in mang hle chin an kaushan tereute a khutlang that na tura thok Christian humanitarian worker tu emo an ronjina piang hian Gladys hi alo purfal big zia china an thu soi reng chu uluk takin alo ngai thla a nakin loka adin huntur alani theiti suang to chungin alo dong song chin mipui ma thu soi te hi angai ve angem ti in angai to china missionary ni na pakhata hetiang telvezel hi chu aphur om lo mai nilavin atan chuan a hupur om tak zet ani Gladys chu mizak zum tak ani wang ani lova pathian in chu tiang lama thiam na apek chu aring lo ve top ani kanars thiam na mang hian pathian mangai na katilang mayang ti in ama le ama ain shil thin kum sang kha jakwa somriat aloni chuan Gladys chu kum somni pakwa ani veta a aswang to an chu apuitling ve don emti angai to chanta a athin lung chung rila chuan pathian chu ro rel tu ani a ahun ruata thil engkim athleng chin ti aring hlello ma se aril ru chu zo nei na khata kongdanga kala pasal nei mai te po aril ruwa lo langa ain khap na sa thin hle anau pang chhezok zok to lova ramdanga rongbol tu te testimony angai thla ka chuan tam takin kumsom ni an tlin hlim emo tleirol chwa hlim atang dei to a pathianin a man tran thu an soi si thina chuti lain Gladys thopui tam tak chuan pasal nein fa te an nei chan hloma chutianga an chung ko pung zel te hlim taka an om a mu chuan ramdanga re thei te hne na rongbol aswang to na chel tlat chu Gladys tan chuan thil har satak ani tel mai ani chumi kumvek chuan Gladys chuan operation mobilization athok Mike heya atonga ani hi India rama kumni khatvel alo thok to a aphurna le thahnem ngai na chuan Gladys chu a hne ngal hle ani ril ruin pezan lo le zadeu cheng chungin India rama om na tho dan chungchang chu zotin ador ta chiam maya mi puite chu eng ange anni zalen takin thu in shil theyem an lo dong song cha em om hi eng tianga kalpui nge ani khwe chai nge chan pui na in mu
ti in mai ka chu anui saka Gladys si phur chhodan chu thria thiampuin do thei takin azo na zong chu a chan sakta a hei nge hi ani ange ti in Gladys si chuan angai to a kumtam tak kalau nga chan na chu hei hi ani nge ang ati a anu ka rei lo te chungin Gladys si chuan operation mobilization chungchang inziana le khabu zong chu a chiar chuak dapa rungbol nan hian kumhni chung in pek angai ti le tu po in engrama nge rongan bol don tia pathian kai shwaina anzon angai ti a sheta a om kalmang te anu thok tu te le an try tu te in pek na thuk zia a sha thiam chho zel nu chuan he pol hi atana ruat ani ti a hrichiang ta ani a chung rila thlamwan na aneya ti chuan om ne na rongbol chho turin ruwa manna asiam chanta a May sang khat zakwa somriat pakhat alo thlen chuan Gladys si chu voi khatna tan Australia chhuasan turin a in pe ta a arong bol kumni chung chu khoi hmuna nge a man don ti ala shelawa ma se in bua saina le in zirna nei turin ni puilai chu Europa amang don ani a chung te le a chian te amang thalai chuan a thinlung chu nga hlel na le be seina in akhata phur takle thanem ngai taka missionary na thok Mike heya aton tum kha angai to le changin India rama rongbol chu aril ruwa alian hle china ma se pathianin atana arwat apiang chu in hong taka pom turin a in pe reng thung ani a chhuwa don zana a chung tenen in khomin an hlangai nat ber pol anunge ti hla chu an sa a la an sangzo chuan Gladys si chuan a chung te hne na chuan naktu khi hwai sen takin kahma chon thei ani kahma lam hun hi ama kuta omti ka sha ta wangin ati a Europe ramani pui a man chung chu Gladys si tan chuan inzir na thatak ani a atira tanga in pek na thuk tak alo nei to ang chia khan athil ton te chu adong song chin ani chhuat vota mutte kar khata voi khat in bualte an thlen in thiar na ti fai te England rama Asia mi omte hne na rongbol te le ni puilai training azo hnuwa kal na tur pathian kai shwai na zon te chu zong chu ramdanga rongbol tura in bua sai na vek ani Gladys si chuan thil tum nge tak nei chungin har san na ato piang chu ama chona India ram aswang to na chu alavong nung rengani chu ram le achunga cheng te chungchang chu a hretam lo hle a ma se achung rila shia chian chang na le phur na ron ir chuak chu are thei chuang lo an training atop don nei chuan England ministry team te lo buai pui tu nu patwa khat nen cho an ei howa an ni chuan a rongbol na hun bi se zong man nan khoirama nge kalatum ti nan zota Gladys si chuan om te long manga an rongbol na ale India rama thok turin adil thu ashila tuna kadin muna hi chuan khoilam nge ka pandon ti kala chiang bik cha lawa ati a pathian in min man tangkai theina ber tura kal chu ka du berani ati poka nu zok chuan dam thlapin Gladys nang chu upalam deuh inito a ati a midang ti ain ramdanga rongbol hi chantlai deuh ma se kumsom thummi lek alani si a ashil hai mel a mu chuan chu nu chu anuya ashil fia ngal zunga nilo i upato katina anilo om na thok tu thar tam zok ain i upadewin ipuitling zok ani Bible le shwai tu ni na leadership lama inzirna inei chato zokin nuna ton shiat inga to buka India ram chuan nangma ang mi hi amamo ani ati a Gladys si chu anuya chu nu thu fing le fuina thu awang chuan pathian hne na lom thu asoya Mike heyan thuron alo pek to ang chia kha ani a atong trai chan na thamwan na le nem nge na lian tak adong ta ti en she chiang hle ani India rama katak muna om station athlen don lain alir the khal tu chuan mun dang tlo koi lok adila kongpuya mi pui insul pel suaw mi pa meichia le no pangzi noi mai chuan aril ru alak pen awangin lir the khal tu thu soipo chu alo ngai thlachiang vak lawa
Mayor Bunch le Brucey Homa poi iti lawang chumo Gladys kan reidon lawania atiri asia chia chuan a har chuak zoka chu phar chom na hmuna chuan lirthei khal tupa le tlangwal sang le mel thatak Australia atanga local chanpui na na thok tu Graham Stein satinen anin mukhoma Gladys si chuan hebia la hian Australian midang thok an ti chu alo hreto ngeya ma se an hingte ero ashengai lo Graham chuan Gladys si chu mission in chunga hruai luta mipa pahnih te an ti line ama chavin alo nga ka a han clear kwala he hmuna thok tu ma saber Kate Allenby i chanchin inzia na lekhabu te takte a han keu thuak chuan chu hmun trobul le a chanchin ngai nom tak chuan Gladys si chu a hne hle ani kumsom sari laya upa in lian le num thatak chuan thlamuan na riau a peti Gladys si chuan a hria a he in chhong nei lo hi a upat to te lu nen ala tha hle a chuat vot rai mai te abang in chi sompariat laya cha in thwa tam tak rongwar a hnoi te le nisalu tuklaka in chung veng tu varanda lian pui te chu alamoi em ani a nga lai chuan India mi te ti dan phung alo zir thiam to anga thingpui ron lum sak turin enga tinge Graham anu pui chu alo chwa lo le ti in mak atiru hle a ma se anu pui mel reng a mulawa reilo te nuwa Gladys le driver chu katak panin chimlama an tlan liam le ta ani OM team te ne na an hun man chan tir thatlem te chung chu hun bichil le mun nget lo tak ani lai ani a nuam ero ati hle chu mi pa chuan Gladys si chuan tual chung mi te nun phung le an ti dan thin te chu zir chwa atuma kataka omka rung na chu tual chung mi chanpuin na thok tu te nen an mang hawa meiche paruk te chu pindan te takte pahnia an khosa a le khabu bom chu bangkila ein thwa chu na an chu me rong chu a eng deuh hlui reng boka tuin tur chu baketa lak lu angaya an in thiar na chu cement na zut alaya kwate takte hi animaya Gladys si chu farma selian ani awangin na ha thlak thok chang ani hlowa na tho har san na em ani lo ma se achang chuan pathianin katana arwat apiang chu tia ril ru thatak aput ve chang thin chu atla hniamin abeidong lek chin ani ni tin mi pahni zela in kopin in tina Christian lekhabu te hral tuma zuarin an kal chhuaka mi puite hne na lalpa chanchin an hril thin ani Gladys si chuan khopui mi te tlo chu nuam ati hle a ma se a thin lunga chuan bari pada mar le thlang lam tlanga santhal khodar nuai chu tlo achak berani thingtlang lampana azin masak ber tumpo in chung khochen khat chu an lo tlan pel to a buk leimanga bang siam achung di kong puisira dingtlar put le thingin a hwal vel chu along muto a in bulloka chuan kutalai tui khwa a ombok santhal ho chu manlai pi le pu te anga ramhuai bia anni dan te le ramhuai te tilom turin mishing ngei po in thoina atan an man hial thin thu te chu alo hreto a an nun dan chu ala hluin an hu fwal hle ani tunlai thiam na manga olsam takati dam thei le ven thei nan na te chu tuarin no pangtam takin thi phanan an mangchin ti hria chu arap thlak hle a santhal chung kwa te chuan an sum chu rimtui hal tur le in thoina atana ran leinan an mangrala chung chu ramhuai te tilung oya an fa te chan him an tumwang ani ma se engma so chi lo nurse ani angin Gladys si chuan heng mi te hi zirtir na tlang pui basic education claim te pek anni chuan chanpui thei anni ti asia a Christian ani angin isuan ti damna ro puizok a petheya
an ram huai pathian te laka an sal tan na rap thlak takachangin a chwa zalen theiti a shibuka an din mun khongai thlak tak angai to chuan an hne na chenchin thashil chak na in atur ta tlut meya chung thingtlang mi te zinga kala a thin lunga chenchin tha al hlwa mai chu an hne na thlen a chak ta em mai ani January sang khat zakwa somriat pahni khan Gladys si chuan hun cha a muta a an program dot lia chuan thingtlang kho sang tlo atela chuta chuan missionary te chu twal chung Christian te buat sai ram hnuai camping a antel ani an khotlo pakhat phe chu tlang ram kong chetak mel sari lai ke akal ngai ani a ma se Gladys si chu chuta thei awang chuan a hlim hle ani phur takin twal chung nun dan phung zonga chuan atel ve zela tui khwa atangin tuya choya luya a in buala khumfaka ra amu bok chin twal chung meichha te chuan Australian nurse sang le ngau takyang chu nuam an ti hle a phur takin an nun dan phung tlom te chu an zir tir thin ani chu khwa chu Moyer Bunch Leprosy Home phar chom na in atangin a hlalutuk lawa Gladys si chuan Graham po mu theina hun rem chang anei ve zewani ani chu nupui la nei lawani ti a sheto bok anin mu khom chin na chan chu rong bol na chung chang wang de hlir ni ma se Gladys si chuan aril rupun mang te thupin ana aril rupek tum hle chin ma se Graham chuan arukin a hip tul ti ein she thei ani chumi hnuwa a hna thona tur hmun danga tir ani le ta a OM team te ne na hmun hrang zin kwala India rama hmun tam tak a mu thei chu Gladys si chu alom hle a ma se phar chom na in le santhal mi te ne na an kho sa ho thin chuan anuna ngong anei thuk hle ani Graham le midang ten andam lo en kolte phar na ve le khotlangin an endong te chunga ngai sakna an lan tir dan a mu chuan aril ru a khoi hle a Hindu sa kho zir tir na chuan chung phar thei tak te chu an na an tor chan chu an pian masak zoka an swal man ani ti in an soya tuinau khat in tlak po an ni lo ti in an lo shil thin chumi awang chuan phar na ve te chu an dam chungin din hmun khongai thlak taka nungin kot thlera te kutan do a an in le chung te atanga bo hlen an ni thin phar na ve te aya hnuai hnung zok reng an lawa Graham aya mangai tu po an chuang lo ani phar en kol na ina local dam lo te chu an na zwal zel tur veng tu dam doi pek an ni a thok tu te chuan mangai na le khongai na in an lo dong songa he na hi ti dam thei ani a pathian an chia ani lo ti an zir tir thin khongai na nga mishing te kuta khoile mangai na tong kam tlem te an do na wang rungot po a dam lo tam tak nuna in thak thleng na ro pui tak lo thleng thin a mu chuan Gladys si chuan mak ati hle a dam doi chuan an hliam te ati dama thok tu te khongai na chuan an tharau ati dam thung ani phar en kol na ina an na tho dan chuan Gladys ril ru chu a hne hle a ma se achang chuan thil tum le ril rupun mang dik tak chu ain ngai to chian pha hial thin Graham Khan a hip zo nge ni a rongbol na zok chuan a hip alaka ril ru pe chan mek ma se India rama a chan ber chu Graham ani lo ti a hre chiang hle baka Graham chuan chu tiang ril ru chu apu ve ti hriat na anei lawa lo pu ve ta te reng po ni se engtin nge niang ti in angai to neu chin in lai chin na eng po an tran ma in OM shwai tu te hne na a thlen masak phot angai don ani chu an dan ani miau ani thal alo in her tran chuan Graham chungchanga Gladys si chu ain ngai to buai angai ta lo Grahaman ama ne na lekha in ton phalna OM shwai tu te hne na adil thu asya a hlim kher mai thal le ni pui chung zong chuan lekha anin ton renga anin she chiang chho ta hle a an in an na lai alo tam lu tuk ti an sha chuan mak an ti dun hle ani
an seilen na po mel somli leka in hlat ani in an chung kodin mun po ain ang hle a an no panlai atanga rongbol na thok tura ko na dong ve an lo ni bok lekha anin thon ngun po le pathianin asui zom mek ani ti an thre chang tel me ani ogas ni ruk sang khat zakwa somriat pathum khan Australia anin neita ani phar chom na in lama po mi zong chu graham le anupui tharawang chuan an hlim hle a da ti atwal chung mi ten duat taka an ko thin hian kumsom ni deuh thaw mayor ban cha hian rin om tak le ha po soilovin rong alo bol to a tuna chuan pathianin nupui ro pui tak ama anga pathian mangai le India mi te chunga thahnem ngai na thu mun anei pui chu pe in mal asom ta ani kho chung mi te le phar chom na huam chunga dam lo om te tan chuan graham le gladys te in nei na chu pathian mangai na ti chiang tu ro pui tak ani a an nu pa a Australia atanga an ron let le hun chu ngaklel takin an lo thlir theu ani ma se thil a ol samdon ta hau lo mai nu pa an ni nuwa an fia na ton masaber chu India sarkarin Gladys nena visa tharpek aphal sak lo tlat atangin ain chana achan shia thiam thei ani lo sarkar thu nei tu te chuan alo let le an phal lo top mai ani atopa chuan graham chu ama chawa le ta India ram chung atanga visa boy pui chu tha in an sheta a sarkarin Gladys le graham omdun an phal sak theinan thlaing muzat aliama tung trai na voi tam tak an nei chung po in ramdang atanga rongbol tu foreign aid worker angin visa an pelawa graham nupui ani na angin an pechau zok ani sakho zirtir na the dar lo tur le Hindu sakho wan tu te chu Christian sakhwa a senglu tum lo turin thu an tia mangaya Gladys chuan apom ta a engpo ni se tu po i swan he na hruai turin tu ma an ti lui thei chuang lo ti an she chiang ve ani an thil tum ber chu phar na ve te zinga na tho pa a pathian mangai na lan tir ani a chungmi te chuan chu mangai na chu chan let an thlang ani puin an ma ni du thlan na liao ani to mayang kum sang khat zakwa somriat pali top lama Gladys chu baripada a akir le a graham chu alo lomin athlamwang hle ani apasal kianga omle thei chu aphurin ahlim hle a nupui ani na le inchung ro rel tu ani na thar chu rang takin ain bel ngal thuaya mana ati chin anga thingtlang khwate atlo chhuak thei to lo eroshom ati hle chin ma se hun kal to in thak thleng na tam tak alo paltlang to na ril rupui tling le in hong tak alo putchin ang bok khan adin mun thar po chu apom thiam hle mai ani mission in lian le hlui moi taka banga pathian thuin tar chu anun in nga nan amanga lalpa chunga chuan lombok ro ti chuan I thinlung du zong te chu ape ang che ti hi a chen na in thara na thole phar dam lo te chanpui chu nuam ati hle a graham nena santhal kaushan hote an tlo changa pathian ni in khom an mang ho theile meichia te alo fui thei chin chu nuam ati le zwal ani kum sang khajakwa somriat panga a Gladys le graham te chuan an fahma saber Esther Joy an neya anua naw mi pa pani Philip le Timothy aten an ron zui boka Gladys chuan an chung ko te takte en kol chunuam ati hle a afa te an lo sei liana tual chung nau pangte nena anin fiam ho chin chuan rongbol na kong thar aron hon sak ani ti amu chuak ani kum sang kha jakwa somkwa chhovel chung zong khan Gladys le graham te chuan phar na ve te le santhal nam te zinga rin takin rong an bol chhun zom zela Gladys chuan afa te chu santhal no pangte nena infiam turin thingtlang khwa a hruai chuak fo china afa te po in
an parwala tual chung pastor ten ninga chung in khompui annual conference an buat sai jungle camp ranga kalve chunuam an ti hle Graham chu pastor te thushil le zirtir na lama tranpui turin atel ve chin ani Gladys le Graham te chuan santhal khwa cheng tam tak ten an rin na Christian an ni awanga ti du dana an tok fo chin ti an sha a thingtlang mi te mamo sha thiampui turin anin siam rem china an ma ni ne na anin kom na renga fin na dilin an chungchai chin ani Graham chu tu po an sa khutlak tir tur emo min tur shimin thingtlang khwa akal ngai lo chu ai chuan pathianin adin tual chung pastor te le kaushan ho te thlop le chanpui zongin akal zok chin chuti chung chuan santhal Christian ti chuan dodal na an tok renga norluya an omwang emo ramdang mi te laka sum an don wang emo a Christian sa khwa in pe anga pu an ni fo chin ani mi panau pang kum som pahni mi pakhat chu Christian ani awangin be ani a thingkunga alon lain an khomi panau pang dang te chu thin ur emin an rong kala thingkung chu hualin an chuk tir du talawa arin na chu musitin an nui zat phota chumi hnuwa amonga thing an hol luta athi pha ta hialani anu mei thai chuan atwarna in ake chiat pha na sa hle ani Hindu sa khowwan turwal then khat chuan mi panau pangdang pakhat chu arin na awangin lungin andenga tuya an chia hlumbok taksa chunga shem na le be na ba ka hian Christian te chuan tual chung mi te laka ni tin maya ti buai na le mu sit na chu an tuar angaya achang chuan an bungrua te ruk sak emo ti chiat sak an nia an ma ni lo le rama nge po na tho phal sak an ni lawa an kho tui khur atanga tui choi theilawa ti buai chang te an nei chin kum alo liam ve zela ti du da na chanchin chu sha tur om renga ma se Gladys le Graham te ero chuan vo na engma an dong ve ngai lawa sa khofir fiak te bitum an ni ang ti an hlau thong ngai lo Gladys chuan heti hian angai to a phar na ve te ne na rong kan bola chu chuan tu poinge asuya enge thil hlau om ani na omang ti in January sangkhat zakwa somkwa pakwa ninga ni tuk boruak theng thole re rai hnuaya Gladys chuan pathian ne na hun fian rial man chu nuam ati hle ni tina achiar thin Christian thon thu achiar meka chu minia achiar chu mei chenau pang kumsom pahni mi middel tran mek chanchin hi ani a chu nau pang chu damdo ina omlain an pastorin aron kana nau pang chuan a hna pastor pathianin ka khomu na min lak sang mek ani alo ti a pastor chu angoi wanga chu mi hnuwa Jesse lak sak che chu phallul su ati a nau pang te chu a shil hai hle a ma se pastor fing tak chuan soizomin in lak sak tir lavin pathian ne na chuan pedai zog ro ati a chu thon thu chuan Gladys thinlung chu a khoi hle a lalpan athil nei a hmangai em te apasal afa te le ane zong te chu amata na pek ral vek ain huam ve em ti in azot ni in a sha a chu zo na chu a thinlunga ain buan let na sa hle a abianga mitui aron luang thangyai ya kum som pathum mi lek ani lain iswa hne na a thinlung alo peto a chu mini atang chuan amatan liao anun tumin thei top alo chwa to chin India ram aron pandon po khan ui engma anei lawa ama le Graham te chuan in pepum hlum le tlom ngai takin rongbol nan annun an lo hlan to ani engkim pathian hne na apevek to ni ina in sia a ma se athil ngai nat le ahmangai ber te chel tlat du na thlem na chu achung rila chuan a om reng ti en she thung ani
atopa chuan atung chaya pathianin phu ati ang chan na nge chu apeta a o lalpa isu o ka in huame ka nei zong zong hi manatan laro ka pasal ka fate ka nei engkim hi inena engkim karon hlane ti in amen ati rual chuan abrahaman afapa isaka pathian hne na ahlan chanchin kha angai to chuaka tharau thiang lim thamwan nein aron tuam ta a achung ril afan chuang ngal vek ti asia a an chung kwa chuan malam huna enge an machon don an shihau lova pathian an hne na omzel don ti aring tlat ani akarlia chuan graham chu jungle kem danga tel turin monaharpur khopanin achuak le dona kumsom mi philipa le kumruk mi timothy ate ashwai ve don awangin aphur hle a fapa te po chu an phur ve hle ani kemakal chu nuam an ti thei ema jip chunga ria le electric omlo na huna hun mante ram hnuaya wa vel te chu thil nuam tak adventure ang mai ani ma se nuam an ti ber chu an pa hawa hun man tlan chu ani Christmas tu lai khan in leng an nei deuh renga wangin an buain hun ol an nei lo hle a chu wangin mi panau pangte chuan an pa graham chu hun fal an man pui atul hle ti Gladys sipoin a hrichianga dar kar li lai lir theya an thlan chung chuan ti buai tu om lovin in kom na hun thatak an nei don ani kumsom pathum mi esteri ero chu an lu na boarding school atanga achian nu te pahni in an ron tlo awangin in lama achian tele anu ne na om hadam chunuam atitok hle thung January ni somni ni lai ni chuan apasal fanau te jin tur siam le kal chuak theya pe fel tumin Gladys chu abuai hle a feel ibung roi siam zo to em ti in afapo bezong hne na chuan azota ani hi apa ang me thiam thil nga le taima ani a mi zinga om nuam ti mi takle midang teril ru the thiam thei tak ani bok mi zong zong chunga mangai na alan tir thin dana Gladys chuan achuang ru hle thin ani thani khan nu le ka kumsom pakhat atling ve to mai tur chu ala oi theilo hiala an buai chin ema wangin engi muchang phei chuan afa te an seilen dan chu hunin aliam san zung zung ni main asia ani no pangte u kan kala hune ti in graham chuan aron kawa Gladys chuan afa te chu anpa lo nga mek na jip lampan chuan aron nur chhuaka mi panau pang pani te chu afopin akwa chu min nuwa graham chu afopin akwa le a engthil nge thleng don an shat lok lo awangin mangcha na pa ngai tak mang turin hun anin siam nge china abik takin India rama lir thei tot le mumal lo tak kara ngat phei chuan tima chuan nikum November thla a car accident ato awang khan hezin konga hian tlem chuan a hlau thong deuh ti Gladys chuan a hria a khami tum khan lir thei chunga chuan a hmalama aleng phei dora na tak tuar lo ma se a chong le ani kha chuan kar ni khat kalta mai khan tlang panga an tlan lain truck lian puin an jip chu ron suteu hle boka motor chuanga jin tur tima hlo thon na chu Gladys chuan a hria thiam pui hle a an tlan chua ma in a thlamwan ram cham ani nuam deuin in mangdon nia thotan nia kanin mule don nia ti in an tlan cha tia chuan a auzuya in lampana in herle cha chuan feel a bag a endik lo ti a hre chuak thuta a jacket a khung thei hil lo ram ka be se ti in angai to zui wanga chumi hnuwa tima angai to le a hritlanga alo nom lo ve deu awangin tlang ram vo thei zia hre chianga Gladys chuan thomhnulum tlem alo da bel saka hla sa a anzai na satle do na wangin tima chuan a o a chwa ha lutuk lo sham be se chungin anui saka ani hi in chunga zai thiam le thuthil tu ber ani a apa ang me a thushil nuam ti ani a
achang phei chuan an thut khom na pindana in khom lem changin thut pha arem kwal thin ti Gladys chuan a hmu fo thin chutiang in khom lem a chan lo na chu a rei ve le deuh to a ma se tho chan ni khan Gladys chu living room a akala chuta chuan ti ma chuan phur le tui em in mipui om lem lo na thut pha in rem tlar ma a chuan thu hrilin a lo zai ani kha a thil ti lai a zo ve le a bula thu a ngai thlak atuma ma se a let le meu chuan in fiam na dang a lo ti san dei to ani January ni somni pathum in rin ni jing darli le chanvia chuan phone a ron ri a thim thama khumatanga thavin phak chua pin phone chu ala a fei ki bar vot thler angmaya a thling thlenga ron fan chuak tu lo na chu ti re tumin angai thlawang wanga phone ri in ati har esteri le a thian te chu Gladys in phone ada lai tak chuan kongka bianga an ron da ka nu thil thlenga omem ni ti in esteri chuan na zota tu emo in mission jip an hal ani chu ti in Gladys chuan na changa abak engma dang shiat kala nei lo chu wangin lau thong lo turin in thunun hra mangu kan tong trai anga in du le in mu hil le don nia midang zong chu an that vek karing vo in hian ti tur tam tak maba kan nei ti in shiat kha chanchin kim chang kan shiat ve le ka shil don cheunia ati a chu chanchin kim chang chu an han shiat chian meu chuan Gladys suang to phak bak ai rap thak zok alo ni si mona harpur khote takte chu hun engema chena tang khan nam nun phung wanga in chenna alo to china kum alo liam zela kho chunga chung ko za somnga vel omna chuan chung ko somni pani lain Christian sa khwa an lo wan to ani atlang pui thu in pol ni te chu thamwang takin an kho sa ho chin ma se tun nai te achang khan tual chung mi te chuan Christian te chu an lo ngein an horu tan hle to ani kum sang kha jakwa somkwa parian ni pui lai khan Christian lo nei tu then khaten raja kut man lai lo na an tho chun zoma wangin boruak aron ir chuak ta ani he ku thi santhal mi te chuan leilungin thi anei hun lai ani an ti a chu wang chuan lo na tho chu an khapa tual chung mi te chu ati thin ur ta hle ani Christian te le santhal namdan hlui wong tu te in hnial buai na chu anua ti dai ani shama ma se an ril ru ero chu a ingur ton reng thung ani chu mi hnu Graham le afapa te jungle ke ma antil don kar ni khatlek ala omin buai na dang aron chuak le a kho chunga Christian in neina santhal Christian hla an play chu mi te chuan an lau khap chu ni in he nam hi an nam dan hum hal konga firfiak tak an ni a chu wangin hetianga nun dan phunga anin chen chang ta hian an nun dan hlui vong nung du zwal te chu ati thin urin an chung rila thin rim na mei wam chu a chem al ta hlwa ani Graham atipa fa ho kho chunga an ron kal chu santhal mi thin rim te tan chuan an hun nga fak ron thleng ang hlo ani a tuna chuan an nam dan hlui kal ngam tu te chunga phubala an hun tha an nei ta darasinga mi puite mang an na rem changa mang thiam tak khotlang ta na thok le sa khomi firfiak tak mai chu chanpui turin an soma anna tho dan tlang pui chu nun ron na le poi saklo na manga Christian le Muslim te be hi ani January ni somni pathum jing khowar dona chuan athil ti rap thak tak chuan avor top athleng ta ani Graham atipa fa ho chuan cho an ei kham nu in an tho pui te hne na mutui ti in an thla liama zandar kwale chan ve vel ani chuan an pa fathum chuan an jip hnunga mutumin an lon luta zan borak chu avot hle a Graham chuan an lum theinan jip chunga chuan bu pol chhuat pha fim kur takin a pha a
a fapa te chu theito panuam le thlamawng taka omtir atuma an kianga amun main atung trai pui nge chin ani an jip chu tung trai na in prayer hall kota jip dang pakhat bula ain hunga grahama chian pa Dr. Gos chu abul loka Christian chung ko pakhat ina amubok Dr. Gos chu zan lai vela au thom le che thomin ati harawangin khumatangin azwang thawa tukver lam apan ngala kuta syam shei pui tiang le chem kenga anlu chunga mei cher choi chunga mi parwal thinrim tak zip pani hun na lam pan a mu chuan a hlawin ara phle a thinrim taka au chungin chung mi arwal ang maya thinrim te chuan graham zip chu rong takin an beya a ke te chun thepin adar thlang te chu an voke a achunga mutui lai lo phuzok mai te chu an wak rona an siam hrei te chuan an sat boka graham chuan thei to pin a fapadu tak pani te chu ven him tum ve bok ma se ti ngai na om thlot lo ani Dr. Gos chu kong kaluma atlan pheya ma se pon lama tangin aloin kal tlat to a chuak thei lova atan ta ka wangin Amazon maya thilrap thak tak thleng mek chu shiom ti takin athlir ta tlok ringot mai ani mi pui thinrim let but chuan graham le mi panau pangte chunga chuan khongai na chete ma an nei lo chu be na rap thak takatang chuan tlan chhuwa ngai na omlo tu ma in an chan pui lo nan kotzol vela buk om te veng turin mi engemuzat an ruat boka tual chung mi mang ang tak te hne na chuan ron chua khlek su ani lo chuan kan that ve nga lang cheu tin an au khuma kumsom ni chuang rahama lo tho pui to tu hasda chu be na rong tak ti top tur chuan mang ang takin au chwaka miswal ho ten jip hnuai di an han chep chu lau thong takin a lo thlira darasinga chuan a hal ma sabir ani hasda an tui manga thel tura thei to pa atlan phei chuan rong takin an lo soi sa shepa grahama philipa le timothy te chu na twar mang angin an khek roya mi pui khongai na nei lo te chuan an lo clear thap ringota mei al chuan an orol chu top tirin an taksa te chu meiwa pa achan tir ta ani thilrap thak tak a thlen mek lai chuan yat za le ka hla a santhal thalai rual then khat chu khwang ri remin an hnam lam dang ri lamin an khwang cher lama engma thil dang lam thleng lo ang main an om thung ani darkar khat hnu vela chuan mi pui thinrim ho chu lo lama bok chuan an liam bo le ta a mang ang le chi ai tak chungin miswal ho an kian hnu chuan hasda chu kho ho tu pa hne na chanpui na dil turin atlan ngala mel som panga a hla a khodanga police te hril turin mi tir ngal ani bok ma se atlai lutuk to hasda aled le meu chuan graham jip kang chevek to chu a hmu a alung chian na chuan a ron tuam ta achunga chuan an pathuma in kwa chial chunga kang ut vek to chu fia takin a hmu the ni chu thil a hmu chu adam chung po a thengil to lo tur thil ani ti a hrechiang hle ani Christian hlau le thabar takte chu an in atangin an lo chhuak khoma thil thlen na hmun rap thlak tak chu an bial thapa makti in ngoi rangin an ding tloka an chung rila chuan zo na thu hmun anin zo chewa engtin nge Gladys le Esther hne na kan hril ta kang ti in jingdar saria ni boy thak tak ma chon turin Gladys chu ain peya a in siam mek lain chu mi jing atana avoi ni nan phone aron rile a chanchin bumi reporter alo ni a graham le mi panau pangte kumzat aron zota engthil nge mo isoile ti in Gladys chuan zot leta thil thleng engma ala shilauti a hria chuan shilma satu ni a hria awangin reporter chuan phone ada tadaya ma se an khochen ommi te hnen a train zo na aron lut zuta
phone chu ari chun zom tarenga Gladys Graham le no pangho kha an bo an ti ania achian nu pakhat chuan aron ti a bo a lalpa le ti in Gladys chu atre chhuaka ka fapatu takte chunga chuan enge thlengta an ma ni chawin ta chuan an umem ni ati a atopa chuan achian nu Gayatri alokala phone chu aron chang ta zela ma se borak chu abuai tela Gladys chuan thil thleng chia chu ala hri chiang thei chuang lo a thinlung chu abuai nuaya ma se engtik huna po Graham le afapa ti chu kongka anron lu abe se tlat reng tho thil thalo tak a thleng thei ani ti chu aril ru in ahnar tlata hun rei lo te a ina anron ho thoi don ti rin na le be se na alanei ani darkar ni khat aliam nu chuan an chian te anron kal khom chana thaladu reporter anron kal nual buka mitam tak chu in chhunga te pona te veranda a te le mun tin maya chuan an zinuai to a borak chu a ipik le a in leng te lo chhon le estheri ngai sakpa in Gladys chu abuai hle a thil thleng chu engtiang takara phlang nge ani ala hri thiam chuang lawa chanchin rap thak tak chu engtin nge an shilang ti tu man an shilo ani atopa chuan dar kwale achan ve vela Gayatri chuan Gladys kuta wanin Gladys in bia kan ngai ani ati a pindan ruak pakhata Gladys chu akai luta Gladys lungtum anga chomol turin kadu lo chia ma se estheritan in ti chakangai ani ati a chu chanchin a hansha chuan Gladys chuan a oi theilo a chian nu thuhril chu atakani ti aril ru chuan apom du lawa ma se thil thleng ani miau si thu te chu soi chwa ani to a lak le thei ani to lo ni lo ti in aril ru chuan au chwaka ani theilo zip chunga chuan an theilo ti swal pala omani nge yang anni chu kanglum anni theilo kanglum anni lo engtin nge hetiang thil hi a thlen the tu in nge hetiang thil swal rap thak lu tuk ti du tur khopa nun ron na nei theyang lungai na tui phone chuan ron chimpil atum tamaya ma se Gladys chuan a thian nu chu voi khatal azo nun le angai ani alo hri swal pu ani theye chanchin chu adik lo po ani ma na Gayatri anthi iti na emni Graham le Philip le Timothy te chu anom to lo tak takem ni Gayatri mit menga tuar na le lungai na thuk tak chuan hria swal ani lo ti aron ti chianga beidong takin Gladys chu athu noka engtin nge estheri ka shilta kang ti in a room chhuak vonga hun chu ading ta chota ma se nun chu akal chhun zom zel si chanchin deng khong le rap thlak tak chu estheri ne na shil tura Gladys in bua sai lai chuan phone ari renga Australia atangin thil thleng chian du in anron be boka an tuar na lo trom pui turin chian le chenom khoveng te anron pung khom zela reporter te camera atangin thala na ala de zok renga ma se Gladys chuan afanu chau chu angai to theyani nu engchan chin nge ni a ti in estheri chuan azota Gladys chuan afanu kuta chuan achela amita poi soi lo na lang chhuak chu amil wanga dam te in a hnena kan pahni chawan nu chia kan nita a ang hle mai ati a chu mi nuwa ngai to long na engma om ho lovin ma se kan ngai dam don ani ti in a soi bela o nu kan ngai dam don nia athushia drap thak takin aron den ta ka chuan estheri mit chu avai tarwaya Gladys chuan nget takina ko a an nun dan phung in thak thut na thlen tu thil swal le rap thak lu tuk tak mai chu hria thiam atum rama an din hun tak ama chon chu aril ru le thinlung chuan achomol pui veka ma se an vela thil thleng mek te le buaina te chuan ati har ram ani
atopa tual chung doctor fapa chu Gladys ne na alo kala zoite in ruang te hi engtin nge ti tur an shedua atia chu thu asia chuan Gladys si chuan rin hlel na le be se na tlem ala nei ti swal rap thak tak ani theina chu athai bo tavek ani bari pada run hon ro u graham chuan he ramtan hian anun a hlan ani heta phum hi adu nge yang atia akar le chung zong chuan in lengte chanchin bumi te le khopui thu nei tu te nen Gladys si chu anin dor char chara atopa chuan graham tho pui te chu monaharpur atangin an lo thlenga chu be na rap thak tak chanchin kim chang chu an ron soita a kho chung mi enge mazatin chu lir thei kang mek chungzo na chuan chunglam atanga eng light lian le tletak ronin kap an hu thu an soiti Gladys si chuan asia a chu kem te tak te a Christian te hlauna le thlabar na te chanpui theilawa dan pin an ni dan te le mei chel tuma an chan pa hasda hwai senjia te chu asia a tual chung mi zurui emo ril rukim lauten thutluk na mu mal lo taka an thil ti thut ani lo ti chu zoi zoin an shethiam chauta a thil ni dan taka chuan Christian mi pui te nuai bo tumarwa man na lian le rap thak jok atang lo chuak ani a he ro man na siam tu te hian graham hi an bitum alo ni hasda khongai thak tak mai chu lungai na awangin a buai veka anu le pa te chu phar chom na ina an ni china hasda po chu chuta chuan a piang ani graham le mi panau pangte chu amangai em ti Gladys si chuan asia a athin lungin atwar puin akhongai hle ani vuina in khom chu tho tan ni jing dar soma nei ani a chu hun tak chu graham le mi panau pangte jungle kem atanga in anron thlen hun tura ruat chia kha ani kwang pathum pangpara khu chu ron thlen pui ani a reilote a bari pada khopui chu achol thup tamai emoti tur ani a dorle school te khar ani a khopui thu nei tu tam tak graham le mi panau pangte za na chibai buk turin anron kalboka Gladys le Esteri te chuan in leng sang khat don lai kal khom te chu barakhain an dada suna wanga twar na em phar chom nei na omte ne na hnim chunga thutlan an thlang ta zoka India mi te ti dan phung pa ngai anga vuina in khom chu pathian ruat lok ang main moi le tlong taka manani mitam takin an twar pui thu le pathian thu an ron soi chong mula Gladys si chu thu tlem tal soi turin an nge na ma se chu tiang mi pui tam tak ma adinga thu soi tur chuan a in pe lo ani chu ai chuan Esteri ne na karualin idinganga hlamin sakpui thengem ti na zot zoka Esteri chuan o atia Gladys le afanu in platform an panlai chuan mi pui chu an ngoi thapa chuta chuan kumtam tak Gladys lo choi kang to tu hla khan sata a anunge Esteri ne na hwai sen le in ring tok taka an sa chung puin atak rama chuan Gladys chuan aril ru in anun miao awangin voin hi kama chon ngam ti in asathunga lungai na in atuama atak sa le ril ru thlengin chaw hle ma se achung ril taka chuan Gladys chu athlamuang hle a apasal le afaten iswata na annun an hlan chu achwang hle ani ti khovel sha tir adu ani chanchin bumi te na thucha asiama huaisen takin Esteri chuan pathianin ama minga wanga heng te hi antor aphala wangin kalomani atia Gladys po in Esteri rupun mang chu ron nem ngetin thu chwa asiam ve a ti tak zetin ka tong chai ani kapa anni hingai dam ro anthil ti hi an shelawani ti in pathian mangai tu amma arwat anga akawatitan chuan an chatna turin eng kimin atho saklom chin ti karing tlatani he thil thlenga wang hian
pathianin achatuan thil tum chu atipuitling ngei don ti ka hria a ming chu fakin omro se ti in achian le chung te tam tak chuan Gladys le Esther te chu an bung rwala a ram him zok Australia ale le turin an tur tanta a Graham ayo tu tur midang Gladys in a hmu lo chuan phar chom na ina na tho chu atop mai donin an ngai ani zo na tam takan zot buka ruang hi Australia I hon donem nang le Esther hi engtin nge in omta kang phar chom na in hi engtin nge ni don ti in chutiang ngai dan an ne awang chuan mak ati hle a India ram chu a in a alo siam to a chhuasan lam angai to chin ngai lo ani reporters ten ahmalam hun tur chungchang an zo chuan ka pathian in thil thleng le din mun engkim athunun vekani thatna chau a thlenang ani chu ka chakna le kain nga na ani ka kalsan ngai lawang chewa ka thla thlam ngai hek lawang cheu ti in min tiamani he be se na nen hian India rama rong ka bol zui zelang ti in a changa thani aliam nu in Graham choi moina atana pek Indo-Australian Award dong turin Gladys chu ain bua saya he huna hian thu soi tura som ani a Gladys atel don ti thom athan nuwa auditorium ti takte chunga chuan mi zathum chuang anin no khomani Graham le mi panau pangte an martar nuwa wantlang ma a thu soi rem ati voi khatna ani a Gladys ven him na thok turin police thanem tak an omboka mi puite ma a thu soi tura ain bua sei lain Gladys chuan a hnaya chakna lo petu Annie Johnson Flint ti hlapua hlui to tak chungoi rengin achiara phurit arit zualin khongai na apek bela kan na tho a ha thlak pau le chakna min pe a har san na azwalin za ngai na abela fia na atampo le thamwan na atipung chin ahmangai na in ramri anei lova akhongai na in te na anei lo athil ti theina in mishing te shiat thei chin top anei lo iswa chuan a hausak na top thei lo te atangin apea apenon le chin ani try to master of ceremonies in ama arun melchia tirzo chia chuan latlar hnung ber chu achiar zo ve chia Gladys chuan thu soina platform chu aron pana Grahaman midangte akhongai chinzia tar langin bul achanta a damlo an om chuan a om ngal chin ati a tlai lam tlai to taka emo jingma taka po ani the apoi ngai lo Graham chuan mi mamo tu te ta na athil ti tur chu in ngai to abuai angai ngai lo ati ngal mai chin ani athu soi tur chu asoi zawa choi moi na chu ala a chu mi nuwa zanria kil ho tura som zui ani tuma an holawa apasal le afapa te pahni rong taka that tu te chunga tongkam chia pakhat ma phu chhuak lo mei thai huai sen tak chu mi zong zong in chibai buk an du theu ani zanria kil tura anin tlar lain mei che pakhat chuan Gladys ne na engtin nge ingai dam thei zok hi makkati ani ati a in ngai to boy mi lavin Gladys chuan ingai dam ngai ani ngai dam na in ti dam na thlen chin ti na changa atongkam aphu chwa ma lo kha chuan Gladys nge po chuan chu thudik chu ala hre chwa bik lawani chanchin rap thak tak asya tiratang khan apasal le fapa te that tu chu alo ngai dam to a ma se ngai dam na chu ti dam na thlen tu bulpui alo ni tak zeta chumi atang chuan athu soi tur le zel chu enge ni angti arel thlutangal ani thu soi tur som na adong zuta Gladys chuan a thei china piang chu apoma ngai dam na chungchang hlir a soi chin athu soi piang in hetiang hian a soya mangai na chu ader ni su se rombung som pani in min shil angin kanin za ton turani a ati du da tu che u chu mal som sak ula an chia chu lo su
lom te chu lom pui ula trap te chu cha pui ro u ngai tua mun khatin om ton cheu ro u in ngai tua sang lu tuk su ula mi te pol zog ro u in ti fing su tu swal po swalin thung rul su mi zong zong ngai a thil moi ngai tua lok ro u a thei phot chuan nangma ni lamtal mi zong zong nen in remin om ro u choi moina in khoma mi puite ma thu asoi masak ber nu atang khan Gladys chu sikul kaushan le wan tlang in khom chiar sen lawa som ani to a achang phei chuan darkar som thum paruk chung lekin in khom voi ruk la ya te thu asoi hial thin athu cha ken chu Christian te chunga rong taka be na pung chho mek zel ram hne na hian shiat non tir tu ro pui tak ani a chu thu cha puang chuak tur chuan Gladys Stacy aya tling le moi midang an kher lawang Gladys chu Mayor Bunch Leprosy Home a cheng renga ma se India ramati du da na thleng mek chungchang soi chuak le ngai dam na thu cha the dar turin khovel mun rang atlo kwal chin ani he in than rap thak tak thlena tanga kum khat aral nuwa darasinga le midang som pali te chuman anni a Grahama Philippa le Timothy Stein te thattu anga pu anni June sang ni pani khan Gladys chu ro rel na ma thu soitura som ani a apasal le fapa te tha anni ti ashiat nuwa fia na har saber chu twar cho angai ta ani chu thil ti tu tenge mai chana ma chon chu angai dam na vong nung chun zom zel turata na ami mal fia na ton ani darasinga ukil chuan a client chu thiam chantir tumin Grahama mingchha na tur azonga jeep chu Grahama film khur lo wang liaw liawa ei rong bol na stove manga ama ngein ati kan ani ti na puwa ukilin thu a soilai chuan Gladys chuan darasinga chu a en wanga chu mi hnuwa a chung ril a in bi leta pathian hne na mangai na le khongai na lan tir thei tur le huat na mita en ngai mia lo turin chanpuina adil ta ani thlir tu le ngai thatu du tak Voice of the Martyrs in hele khabu Hearts of Fire anzia hi kumsang ni pathum kha ani a kumsom ni pathum don ave to awangin Gladys tinu fachan chin the ang toite kan hanjong khoma hele khabu Hearts of Fire a hian India ram chwasan atum lo thu asoi nge ya Mayor Bancha Khan ala omzui rengbok ani ma se kumsang ni pali khan Gladys le afanu esteri te chu an pian naram Australia a Townsville Queensland a ankir le ta ani ankir chan bulpui ber chu afanu esterin thatta ka lekha azir zom theinan le apa chu alo upat ve to awangin akyanga hun man adu wang ani Gladys hi India rama phar na veitile chanhai ber te hne na rong bol na le angai dam na ro pui tak choi moinan kum sang ni panga khan India sarkar chuan mi pui wan tlang choi moina sang Padma Shri ahlan ani hei hiram dang mi ta na don the thil hlu tak ani kum sang ni som panga khan khotlang siam thatna le ha dam na thlen tu ani awangin Mother Teresa Memorial Award for Social Justice lan ani bok he choi moina adon tum hian athu soya ngai dam na le inrem na thu cha apwang non le ani tuna hian Gladys chu Townsville Australia ala cheng meka a upave to hle hlatak achang pu in India rama anrong bol na mun hlui Mayor Bunch Leprosy Home le tlanchia te chomna chu athe angin ala thlopin alangai ven chun zom reng ani afanu nei chun esteri pu in zirna te thattakina zawa pasal nein chung pwa hlim takin adin ve to a pasal fanau tinen an khosamek ani a pasal le a fapadu takte
rong taka tha an ni hnuwa khovel hriata angai dam na thupuang chhuak ngam tu Gladys hi chanchin hian voin thlengin mitam tak nun ala khoin ala tidam reng ani